Dobrodošli, dragi moji. Lažna, a tako prava, nežna, kremasta, neodoljiva. Priprema se brzo i lako. Svaki zalogaj se topi u ustima. Ukupno je potrebno 1 litar mlijeka, odvojiti 300 ml mlijeka. Dodati 8 kašika šećera, promešati i staviti na srednju temperaturu da mlijeko provri. U ostatak mlijeka dodati 3 pudinga od vanile i dobro promešati, da ne bi ostale grutvice. Kada mlijeko provri, dodati puding i skuvati uz mešanje. Prekriti folijom i ostaviti da se puding ohladi. Umutiti mikserom 500 ml slatke pavlake. Odvojiti 4 kašike slatke pavlake. Ohlađeni puding dodavati postepeno u slatku pavlaku i mutiti mikserom dok se sve lepo ne sjedini. Ovako treba da izgleda kada umutite puding i slatku pavlaku. Kalup dimenzije 20 x 30 cm. U 150 ml mlijeka umočiti svaki keks i ređati u kalup. Preručite kremu preko keksa i ravnomerno je rasporedite. Preko kreme sipajte slatku pavlaku i rasporedite ravnomerno. Umočite ponovo keks u mlijeko i ređajte. Stavite u frižider gotov kolač da se sjedini i stegne.
Na kraju kolač možete posuti šećerom u prahu po ukusu ili nečim drugim. Hvala vam što ste bili tu. Zapratite čarobnu varjaču, pa se uskoro opet družimo uz neki novi sladak recept. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.